Ntuko ya umundi MCA Maria mathuritwe kiri wandi mwanya Meru ni mariongitwe kiri bunge ya kaunti ya Meru nikenda kumenyithua mitaratara ya bunge na nkinyagia uthi na mbere wayo. MCA mama Maria makanyithua mu Jumatano ino mamwe ni mwonanitie kwenda itishia munini wa speaker na nkinyagia kia mutongoria wa maenge baria MCA wa Nkwene Martin Makasi augite akarwira gitigi na MCA wa wadi ya municipality Kare Mutethia na Wanjia Magachi wa kia munini wa speaker Muthuri Muriuki atuamberie na inu. Muthia nandi nyuma kwithurwa bathuri nkurukia muri jumo juthiri MC ba county ya Meru na barabara rotero biama bonthe bakinyite na ronde na county assembly ya Meru nikenda bomba kuonerwa mitaratara mwanya ya ura county assembly ikethwe gita mbamukiri na ritungo ba county assembly ya Meru nikenda bomba guciandikithia na kunenganira maratasi jao. Hii basics cia kumenyora assembly ritangwe mbere baso ni Wednesday na mbere beta a proper induction. In 45 elected honorable members na 24 nominated, a total of 69. MC baba ibone ne kuguro kwao betere tenti kwenji matano kagita kada baketho bakenyo muma na badu to gwetwa first timers. We are excited na ito kuigwa kweri our new principles ara tukamberia uritira nguge kuma na ari agweta mbere teka withira kwithura bunge yantu babethi endi kwenderwa mwathani na county assembly twemiri tukumenya the third county assembly tuketha twina mwanya jo munene muno ni tukwirigira ati mandu yonde yakagira na promise ria twekira antu betu tugachinja ja kuendelea. So it's very unfortunate that antu ibakuthurwa bachoka bakara tu otengo bagwita yeti banenkero certificate ni IBC. So ndaromba muno mtu anenkero certificate yewe akayukia bibilia agokeria kasonin kenda mbaniria na nguge ore ontu ni wantu baraba muthurire benda amna bubu MC bakoro tobekuru bagwikagita gaka no mwanko tongire bwekuru buthabugitegero muno Etikia no mwanka twithire twina discussion ne kuru baraba ndi atongeria ba Meru nikenda tuona imbie tumite first assembly ekuru bethwa bathuri bathatu second assembly baire na nande third assembly mwekuru umwe na kou ndenda kwethwa ndu mwa bara bagakara nthiguru boranie niki nontu twitite tukethera twina ite bikai bia elected members of the county assembly bari ekuru na ngwe yetu turi ekuru nende ikutegaira tukona budget igukuruka bwega nguge na u mashinani ni kuritwa na gutetera ekuru betu muno kenda bomba nya kuona mbecha kumania na thirikari yetu ya county bomba kurita biashara na bomba ikuria na gitini ga speaker bogobo bakaria mugambo jomwe na bakathura mutore bakumenya ketha kibatete kimbango ya county assembly ya Meru abainge tuna experience tuje ngugia speaker ni iriku na tuje speaker ora tukwenda so tuyoba tukaranĩria na members bank barabete beba jeru nikenda tomba kuona na tukabanga nto no ntu tukwenda speaker ora ukawata ni thiethra ni mbunge amone executive na ethere muntu ena nkoro ya kuoneria members kana otethia members teoroke ya kuruthania antu iturethere project nyingi muno ciena marieto mwanya but members nkona bajogira nkatho ntu ibarunga mimara bauga barenda kuthura speaker ora wije assembly bi amna bubu kwina MC baria bonene bakenda iti James wa Nkwene Makasi na MC wa municipality na Olonjia bakethwa bagikinda na gidika munini wa speaker last time da ndabit majority leader la yeta kure nyingi ngiri 13 enya dai meje ta kura ngiri nyanya no to ngiri baba yawe na kure nyingi tauni so nkromba bezandi na nkromba nyani promotion agumandepte bitaki majority lakini manto jonde jangai at least patega consider kinyani ngwa kombo replace getekire arara gokya majority leader anto beto babo thuguchia gatigate baigwa bagwiritwe inkwendi kwira anto beto still bambike marombene nonto otundi na vision ka inkuromba getekya deputy speaker ya county assembly windi mo baraba kuromba getekya deputy speaker wa Meru county assembly na inkuona wenzangu hapa niromba tukuromba na tuina imani maybe by Wednesday tukona kura no tuto na majority ora bare kena kore ndare majority whip ndo thai no mwaka promotion isethiririo ande oni nkwenda another level na inyethera makasi akua makasi ya majority nani
nkwendete kingi bete kwa service board nikienda tomba kupanga member na tomba kupanga assembly yetu turi amwe. What a man can do, a lady can do. I can be a budget chair and I can carry it on well, very well. Wetera nandi ni kona ndiku Jumatano MC baba banyuithio muma no bakethwa bakithurari speaker na munini wawe na kinya MC bariku bakethwa bakijukio tongeria ba county assembly ya Meru. Nkiripotera World TV Betamuthuri Muriuki.